Ja vas sve selam i pozdravljam. Prošli put sam bio ovdje na predavanju kao gost, kao slušalac. Izuzetno mi je bilo zadovoljstvo i tada. Nekako je ovdje ambijent onako domaćinski i drago mi je da ponovo vidim neke ljude i ako Bog da bude zdravlja i bit će i zajedničkih susreta još i sličnih predavanja. Sead je rekao da je, evo on je izrecitirao svoju pjesmu, ali mislim da to neće biti jedine njegove riječi, jer ću se i ja možda, on mi neće zamjeriti u toku ovog razgovora s vama pozvati na neke njegove rečenice za koje mislim da su slikovite i snažne, da budu potvrda, ilustracija ovome o čemu ćemo mi danas malo razgovarati. Svakako, evo unaprijed ću vam nekoliko dana prije 25. godine od referenduma za nezavisnost čestitati Dan nezavisnosti. Vjerovatno ću zaboraviti to kad počnem pričati o nekim historijskim i drugim faktima, ali u svakom slučaju veliki je to datum, značajan svima nama i Dan nezavisnosti moramo obilježavati svake godine. Mi, naša djeca, naša unučad i generacije koje su ispred nas. Historija se dogodila, fakti historijski su tu, hvala Bogu, to se ne može mijenjati, vraćati, poništavati i tako dalje. Jedini pravni, međunarodni, pravni, politički subjekat državni u Bosni i Hercegovini je država Bosna i Hercegovina, sve drugo je dio strukture. Struktura može biti ovakva ili onakva, ali država je nezavisna, međunarodno priznata, utemeljena historijski i potvrđena evo upravo tim referendumom za nezavisnost. Nažalost, danas i dalje postoje određene nedoumice terminološke, pa se recimo govori o uspostavljanju nezavisnosti Bosne i Hercegovine 1992. godine. Prvo tu moramo nedoumicu otkloniti, dakle riječ je o obnovi nezavisnosti, a ne o uspostavljanju nezavisnosti. Zašto? Zato što su postojale historijske pretpostavke koje su vrlo jasno, vrlo decidno ukazivale na, kako bih rekao, čekanje historijskog trenutka da Bosna vrati svoju nezavisnost. Ona je nju imala u srednjem vijeku, dakle svima dobro poznata Kulinova povelja, kao ona nije najstariji spomenik Bosne. Dakle, postoje stariji spomenici od Kulinove povelje, ali ona je značajna sa kraja 12. stoljeća iz razloga što govori upravo o suverenitetu bosanskog vladara na bosanskom području, na bosanskoj teritoriji. Dakle, nema nikakve, Kulin ban nije morao nikoga da pita za mišljenje. I on je bio nezavisan u pravom smislu te riječi. I naravno kasnije, i prije njega i poslije njega bosanski banovi, odnosno bosanski kraljevi. Dakle, to je prvi zvanični pisani trag koji govori o bosanskoj suverenosti na svojoj teritoriji. Ne postoji ni jedna druga država koja bi se na takav način mogla referirati u prošlosti, kazati da ima takav jedan zvanični dokument koji potvrđuje njenu nezavisnost i njen suverenitet. To je dakle Kulinova povelja. To je prva pretpostavka, prva zvanična pretpostavka sa kojom možemo krenuti. Nakon dolaska Osmanlija, morat ću malo dakle brže kroz ovu historiju, samo da dam jedan taj uvod o pretpostavkama. Nakon dolaska Osmanlija, ono što recimo možda većina ljudi ne zna dovoljno, jeste činjenica da je Bosna i u Osmanskom carstvu imala posebnu, dakle ona je bila dio Osmanskog carstva, kao što su i druge zemlje bile dijelom Osmanskog carstva, ali je imala jednu posebnu poziciju. Zanimljiva činjenica je da su Osmanlije nakon osvajanja Bosne ponovo uspostavili bosansko kraljevstvo. Jedno izvjesno vrijeme ono trajalo, nije moglo dugo opstati, ali je sa kraljem Matijom Kotromanićem. Dakle, i Osmanlije su bile svjesne specifične uloge Bosne. Što nije bio slučaj sa drugim zemljama koje su Osmanlije okupirali.
Dakle, i oni su priznavali tu posebnost bosansku i tada. Kad je u pitanju austrougarska vlast, možda je više poznato ovo vezano za Austrougarsku, da na Berlinskom kongresu jeste dogovorena okupacija Bosne, ali nije dogovoreno da Bosna bude dio Austrougarske monarhije. Bosna i dalje ostaje formalno pod suverenitetom Osmanskog sultana. Naravno, onaj ko je vojnički ušao u Bosnu, on je stvarna vlast. Ali to samo govori o tom fenomenu koji se zove corpus separatum, da Bosna u stvari bude data na upravu Austrougarskoj monarhiji, ali da opet ima poseban status unutarnje. Nema ga ni Hrvatska, ni Slovenija, ni bilo koja druga zemlja unutar Austrougarske monarhije. To je još jedna pretpostavka koja govori o činjenici da je ovo samo obnavljanje nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Najteži period, ja bih rekao, za Bosnu i posebno za Bošnjake kao narod je ovaj period kraljevine, ako izuzmemo ratove, agresije, oružane i tako dalje. Mirnodopski, dakle, taj period kraljevine Jugoslavije pod Beogradskim kraljem. To je, ja preporučujem jednu knjigu Halida Kadrića, Dugo svitanje, jedan historijski roman koji na 3.500 stranica govori o historiji Bosne i Bošnjaka 20. vijeka, gdje se jasno vidi najteže stanje Bosne i Bošnjaka upravo u to vrijeme između dva svjetska rata. To je jedini period nekoliko godina iz tog dijela kada Bosna nije zadržala svoj teritorijalni integritet. Svega nekoliko godina kada je Ustavom iz 29. i onim iz 31. u stvari, čini mi se, kralja Aleksandra, podijeljena ta kraljevna na Banovine. I Bosna tako podijeljena na Banovine, i to je bila prva, u stvari, prvi historijski period kada je Bosna, i jedini u njenoj povijesti, kada je ona na silu podijeljena teritorijalno. I to nije trajalo dugo. Zavnobih od 25. novembra 1943. ipak negira tu takvu podjelu i vraća, jer su i tada delegati Zavnobiha, komunisti, bili potpuno svjesni bosanskoga identiteta, i državnog, i državotvornog, i historijskog, i svakog drugog. I Bosna ulazi u sastav nove Jugoslavije, ili kao republika zajedno sa svim ostalim. Još jedna važna pretpostavka je Ustav iz 1971. godine. Dakle, vrlo važno je to napomenuti. Ja ću pročitati ovdje samo taj dio iz Ustava 71. i 74. koji govori o ulozi republika. Samo, dakle, 2 rečenice. Kaže ovako: Jugoslavija se definira kao savezna republika ravnopravnih naroda i narodnosti, slobodno ujedinjenih, pazite, slobodno ujedinjenih na principu bratstva i jedinstva, u ostvarenju posebnog i zajedničkog interesa, sa pravom naroda na samoopredjeljenje do odcjepljenja. Dakle, time Bosna i Hercegovina kao republika, muslimani sa velikim slovom M, odnosno Bošnjaci sa svojim autentičnim imenom Bošnjaci, dobivaju potpuno identično isto historijsko pravo kao što ga imaju Slovenci, Hrvati, Srbi, Makedonci i tako, Albanci, doduše sa statusom pokrajine Kosovo, ne republike. Bosna je tu, dakle, daleko u boljoj poziciji. Dakle, potpuno ravnopravna činjenica. Sada dolazimo do tog historijskog trenutka koji danas neki pokušavaju, neki naši, a moram reći neki bošnjački intelektualci pokušavaju relativizirati, pa vraćajući se na onu priču Fikreta Abdića, da li je Bosna trebala ići u nezavisnost 1992. ili je trebala da čeka, 2020. Dakle, to su sada pitanja koja su vrlo jasna, vrlo provjerljiva, historijski utemeljena, ali eto, opet neko pokušava te stvari relativizirati. Pitam se zaista u čijem interesu.
U čijem interesu? Da li je to u interesu Bosne? Nije sigurno. Nego je to u interesu nekih sila koje su one stvari koje su pokušavali uraditi ratom i genocidom nisu uspjele. Hajmo sada pokušati to nastaviti nekim političkim pritiscima. I kroz neke intelektualce koji kažu, znate, trebali smo mi ostati u toj Jugoslaviji. Tu naprosto stvari nisu bile moguće. Ne postoji čovjek, niti postoji politika koja je više bila za očuvanje zajedničke, normalne, funkcionalne države kao što je bila politika predsjednika Republike Bosne i Hercegovine Rahmetli Izetbegovića u onim okvirima kakva je Jugoslavija bila sa Slovenijom i Hrvatskom i u onim, da kažemo, u nekim sada možda modernim evropskim principima. I tu toplo preporučujem, 1. marta će biti u 8 sati navečer na televiziji Sarajevo, film Avde Huseinovića, Put u nezavisnost. Puno bolje ćete to saznati iz tog filma nego iz ovoga što vam ja govorim kad je u pitanju taj dio. Dakle, apsolutno je prirodno vrijeme došlo da se Bosna i Hercegovina osamostali. Zanimljiva recimo stvar, nakon višestranačkih izbora 90. kod nas, imate februar 91. godine Ustav Republike Slovenije, amandman na Ustav, ljudi sami sebi je proglasili nezavisnom državom. I to već nije Jugoslavija koja je postojala. Dakle, oni su nezavisni. I onda, naravno, kasnije ide agresija na Sloveniju. Ova malo kraća, manje krvava sigurno, ali ipak agresija. Iz 91. godine imate također jednu jasnu definiciju Badinterove komisije koja govori o disoluciji Jugoslavije. I traži od republika da se izjasne o svom statusu. Dakle, nije to ništa urađeno usiljeno, ni prisiljeno. To je jednostavno historijski trenutak da se one države koje su vjekovima postojale, a jedan period bile u sastavu Jugoslavije, sada krenu putem vlastitoga izbora. Izbor Republike Bosne i Hercegovine je odluka Skupštine Bosne i Hercegovine o raspisivanju referenduma. To je dakle prvi potez. Odluka Skupštine koju je ranije napustio SDS, dakle ne srpski narod, nego predstavnici SDS-a su napustili Skupštinu, osnovali svoju, znamo 9. januar 1992. koji mi s pravom nazivamo danom početka ideje genocida nad Bošnjacima, one konkretizacije te ideje, i imate dakle na osnovu te odluke Skupštine imate jasan stav bosansko-hercegovačkih građana sa 65-7%, halalite mi ako sam taj podatak zaboravio, dakle u kojem se Bošnjaci, Hrvati i sigurno jedan značajan broj Srba izjašnjava za nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. Na osnovu te nezavisnosti ona je međunarodno priznata, ona je prihvaćena i od strane Europske zajednice tada, međunarodnih, svih zvaničnih značajnih institucija. 22. maja je bosansko-hercegovačka zastava tada, naša sa ljiljanima, se zavihorila na East Riveru u Njujorku. I to je bila nepobitna historijska činjenica, ostala do dana današnjeg. Sve kasnije je pokušaj da se pravna, historijska, prirodna činjenica opovrgne, demantira silom. Dakle, sve je kasnije bila sila. Oružana, prije svega oružana, pa onda i politička, pa onda i sila kroz određene specijalne ratove, medijske pritiske, lobiranje u međunarodnoj zajednici i tako dalje. Sve je to bila sila. Kada vi želite nešto što je pravno utemeljeno, što je historijski fakat, uništiti i izbrisati na silu. To je nasilje koje je u Bosni i Hercegovini kulminiralo i rezultiralo genocidom. Genocid presuđen za Srebrenicu, da su ga počinile strukture vojske i policije Republike Srpske, institucije Republike Srpske.
svima dobro poznato uz podršku druge države Jugoslavije, odnosno Srbije i Crne Gore, odnosno Srbije prije svega. I to je sve dokazano, potvrđeno. Sad je pitanje dalje pravde, da li je sve do kraja pravedno definirano, da li je genocid bio samo u Srebrenici ili bio i u Prijedoru, i u Zvorniku, i u Foči, i u Višegradu i tako dalje. Dakle, to je sad, naravno, oni koji su to na svojoj koži osjetili najbolje znaju da li je bio ili nije. Oni koji žele politički da to smire u međunarodnim institucijama, vjerovatno će sve učiniti da se to minimizira, da to bude na što manjem prostoru i da što manje ljudi bude odgovorno. Međutim, svi znamo i historijski fakti govore šta je u stvari tačno se dogodilo. Nećemo sad, dakle, o tome dalje, o agresiji, nije to tema, ali je samo, dakle, moramo insistirati na činjenici da su pravne historijske fakte se opovrgavale silom. Bogu hvala, nekako smo izašli iz te agresije, izašli smo kao pobjednici samim tim što smo opstali, a nismo nestali, i to ćete vidjeti u ovom filmu o kojem vam govorim, obavezno ga pogledajte. Međunarodni pravni subjekt Bosna i Hercegovina, formalno pravno to jesmo. Sada ja želim postaviti pitanje i sebi i vama, da li smo tu nezavisnost iskoristili u smislu društvene svijesti, u smislu naše slobode izražavanja, slobodnih društvenih stavova, da li smo mi zaista i kao narod i da li smo strateški iskoristili svoju nezavisnost? U kojoj mjeri zapravo mi možemo i na ovakvim i na drugim skupovima otvoreno i želimo govoriti o svojoj nezavisnosti? Ne samo o ovoj formalno pravnoj, nego i o suštinskoj nezavisnosti. Jer pogledajte šta se zanimljivo je to, jeli? Nije dobro, ali evo zanimljivo je za analizu. Vidjet ćemo 1. marta koliko će biti zastava, zatvorenih radnji, koliko ćemo mi kao narod i kao bosansko-hercegovačke patriote, kao ljudi koji volimo ovu zemlju, poštovati taj datum kao jedan blagdan, jedan praznik u kome želimo da jasno svima pokažemo koliko nam je do te naše nezavisnosti i slobode stalo. Vidjet ćemo. Čini mi se da protekle godine nisu baš bile u tom pravcu, nisu baš jasno govorile o tome da mi smo toga u potpunosti svjesni. Imamo recimo jednu vrlo zanimljivu također kategoriju, a to je odnos naš prema vrijednostima, prema našim vrijednostima. Da li je taj odnos dovoljno izgrađen? Da li je on dovoljno jasan? Jedna od najznačajnijih vrijednosti Bosne i Bošnjaka kao nosilaca njene državnosti i njene nezavisnosti jeste historija Bosne. Ova o kojoj sam ja malo prije govorio. Jesu velikani Bosne koji su postojali, malo prije Sead u pjesmi spomenuo. Svaka nacija, svaki narod, svaki identitet, svaka kultura, tradicija gradi se na velikim ljudima, velikim događajima koji smo mi itekako u prošlosti imali. Da se njima ponosimo, da o njima učimo našu djecu, da ih stavljamo u školske knjige, u udžbenike, historije, bosanskog jezika, književnosti i tako dalje, mislim da to ne radimo u dovoljnoj mjeri. Dakle, mislim da smo kao društvo tu pomalo zakazali i da zapravo ono čime bismo se trebali ponositi, mi to nekako stidljivo o tome govorimo, umjesto da uzdignuta čela, svjetla obraza govorimo o našoj svijetloj historiji u kojoj nije bilo ni jednog mračnog perioda za koji smo mi odgovorni ili kojim smo mi upravljali. Dakle, zašto mi ne možemo se ponositi našom prošlošću? Zašto? Pogotovo je naša uloga u vrijeme odbrane od agresije to pokazala. Gdje nije bilo
ubijanja civila, rušenja bogomolja i tako dalje, ponižavanja drugih. Dakle, to je nešto čemu bismo se mi morali vratiti kao historijskoj činjenici koju trebamo iskoristiti da oplemenimo i sebe i generacije koje dolaze iza nas. Dakle, mi se time oplemenjujemo. Uloga našeg rukovodstva tokom agresije i političkog i vojnog je bila časna. I mi danas o tome, recimo, u udžbenicima historije u školi nemamo gotovo ni slova. I dalje se više uči o Peloponeskom ratu ili o Trojanskom ratu nego što se uči, recimo, o odbrani Goražda. O časnoj odbrani Goražda, Bihaća. O pobjedi na brdu Žuč. Dakle, na čemu ćemo mi graditi generacijama identitet i ponos ako nećemo na tome? Ne postoji, dakle, ja ovo odgovorno tvrdim, ovo će ostati snimljeno, pa će vjerovatno neko kad nas ne bude naći ovo da gleda. Ne postoji u proteklih nekoliko stotina godina svjetlija ličnost od Rahmetlija Ali Izetbegovića. Tu nema nikakve dvojbe. To je historija već pokazala i u narednom periodu će pokazati. Ne ulazeći mi ni u kakve simpatije ili nesimpatije. To je historijski tako. Uloga u smislu međunarodne politike, politike prema drugim narodima, neugrožavanja bilo koga i tako dalje. Zar to nije svjetla tačka na koju se mi možemo osloniti? Ili naših generala, heroja i tako dalje. Dakle, to su stvari koje mi nedovoljno koristimo. Ja sam razmišljao o tome, a sigurno i vi često o tome mislite, zašto je to tako? Dakle, treba sebi postaviti pitanje zbog čega je to tako. Kako je moguće, recimo, da se Nijemci ponose svojom historijom, koja je svjetla, ali je imala naravno i ovaj period nacizma i tako dalje. Kako je moguće da se naši susjedni narodi, naše komšije ponose svojom historijom, a sigurno je bilo, mi znamo dobro i u ranijoj prošlosti i u ovoj bližoj mračni period. U čemu je problem? Da li je u pitanju bošnjački kompleks? Da li je u pitanju 100 godina, ja bih rekao 100 godina falsificirane historije? Mi smo 100 godina učili historiju od onih koji su nam je lažno pokazivali. Mi smo imali 100 godina učitelje iz Crne Gore. Dakle, i sad za ovih 25 smo možda mislili da možemo to, da se ti 100 godina može nekako zanemariti. Očigledno je da nije bilo dovoljno vremena. Dakle, mi nismo dovoljno nezavisna država u hronološkom, u vremenskom smislu. Vjerovatno će nam trebati još 10, 20, 30, 50 godina da budemo u potpunosti oslobođeni indoktrinacije i političke ideološke koja nam je servirana, evo, najmanje u te dvije Jugoslavije koje su bile na ovim prostorima. Dakle, najmanje. Pa imate, recimo, u sred Sarajeva 50 godina u čaršiji bošnjačkom dijelu Sarajeva 100%, recimo, ulica Miloša Obilića, pa park Cara Dušana, pa ne znam, bilo, jel tako? Odrastali smo u takvim naseljima, mahalama i tako dalje. Pa Vojvoda Nišić, Vojvoda Stepo, Vojvoda Sinđelić, Radomir Putnik. Dakle, ljudi prvo koji nemaju veze s Bosnom i drugo koji sigurno nisu bili njeni prijatelji. Dakle, i mi smo u takvim ulicama, mahalama rasli. Učili nas učitelji kako ne valja, kako ne treba. Suptilno nam davali osjećaj niže vrijednosti jer smo mi kao inferiorni, kao mi kao narod, jeli nismo zaslužili da budemo lideri, prvaci u bilo čemu. I zbog toga danas imamo još uvijek recidive takvih vremena, takve indoktrinacije.
Pa da ne govorimo o književnosti, o literaturi na kojoj smo mi odgajani, učili, čitali, školovali se i tako dalje, od Andrića i drugih pisaca, gdje ne ulazeći u estetske vrijednosti i u kvalitet pisanja i tako dalje, nije nam to tema, ali gdje vi možete bez ikakvih, bez velike nauke uočiti jedan vrlo specifičan odnos prema Bošnjacima kao narodu drugog reda. Da ne upotrebljavam krupnije riječi. I mi danas imamo jedan broj intelektualaca koji otvoreno govore o tome, pa neki su među vama ovdje prisutni, ne mislim na sebe, koji otvoreno govore o tome, koji bez ikakvog kompleksa i bez ikakvog straha govore o bošnjačkom nacionalnom identitetu i o problemima koji su u prošlosti bili, sasvim otvoreno nazivaju stvari pravim imenom. Ali nažalost nemaju dovoljno podrške i razumijevanja i prihvatanja u toj nekoj glavnoj bosansko-hercegovačkoj društvenoj javnosti, tom nekom intelektualnom miljeu i tako dalje. Evo vam primjer, recimo, profesora Jahića koji je napisao enciklopedijski rječnik bosanskog jezika, kada su ga prozvali za Balvangrad i za Đikane, koje sasvim autentično iz svijesti izvornog govornika čovjek naveo kao lingvista, ne unoseći svoj stav. Ova Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ga je ogradila se od tog rječnika. Kao što bi se vjerovatno ogradili od još nekih stvari. Imate recimo Ibrahima Pašića, koji je autor knjiga koje će u potpunosti izmijeniti historiografiju Bosne i Hercegovine, izučavanje Bosne i Balkana i tako dalje, predslavenski korijeni Bošnjaka. Evo sada nova knjiga izašla od Stečka do Nišana. Dakle, to su kapitalna, revolucionarna djela iz historiografije, međutim, nema ni promocije, da kažemo, značajnije. Dođe ovako 20-ak, 30 ljudi i to je to. Dakle, zato što je teško nama da promijenimo tu mantru koju smo naučili neko 50, neko 30, neko 100 godina iz knjiga, učeći i tako dalje. Zato su važna ovakva, prije svega, udruženja, centri, da se barem pokuša u mahalama, u naseljima, pa krenuti malo pomalo govoriti zaista istinu, bez ikakvog straha šta će nam ko reći. Sve dok govoriš istinu, ne plaši se šta će ti ko reći. Kad počneš izmišljati, onda i treba da se brineš. Dakle, sve dok se držimo historijskih činjenica, mi nemamo s tim problem. Ali je potrebno izvjesno vrijeme da se to desi. Veliki je nered među nama. Veliko je nepovjerenje među nama. Mi ne vjerujemo sami sebi, ne vjerujemo svojim, neću reći liderima, nego prvacima u različitim oblastima. Onome koji vodi ovo udruženje, on je prvak među vama i morate imati povjerenje u njega. Dati mu određene, izabrali ste ga pa ste mu rekli, evo vi ćete to voditi, gospodine, brate, prijatelju, nije bitno, imaš određeni period da radiš to, mi ćemo pokušati da ti pomognemo, da te korigiramo, ali se to povjerenje mora graditi. Je li moguće da Bošnjaci od svih naroda u Bosni i Hercegovini u regiji najmanje imaju povjerenja sami u sebe i u one koji ih organiziraju i koji ih vode? Kako god. I o kome god da se bude radilo, danas, u prošlosti ili sutra. Dakle, mi jednostavno imamo taj međusobni problem. Svako bi nam nekako drugi bio bolji da upravlja nama, ali eto, znaš, nemoj bogati da bude naš. To je zapravo najveći problem. Daću vam jednu ilustraciju na kraju, kad budem završavao, sa jednim onako vrlo konkretnim tekstom koji je mene, odavno nisam ništa bolje pročitao, pa ću vam morati to podijeliti s vama. Ova kvazi demokratizacija ili kvazi decentralizacija, kvazi federalizacija, znate, sve se
infiltrira kroz bošnjački korpus. Nemate nigdje toliko političkih subjekata, neću reći stranaka, nego političkih subjekata kao što imate u Bošnjaka. Nigdje toliko nezavisnih kandidata. To ne mora biti loše, ali mi samo treba da vidimo zbog čega. I moramo kao narod imati jasno opredjeljenje prema takvim pojavama. Da li to kod nas prevladava isključivo neki lični, materijalni interes, tako dalje? Da li mi imamo kao narod neku ideju kuda, kako dalje, kako se sačuvati, kako ovo što smo dobili odbranom od agresije, borbom oružanom, odbranom, teškim žrtvama koje smo morali položiti u temelje ove države, kako sada da to sačuvamo, da to ne izgubimo i da naš taj autentična bošnjačka, bosansko-hercegovačka vrijednost ostane, a da nam se ne dogodi da ponovo dođemo u zavisnost i u neslobodu od onih koji su željeli da mi ne budemo nezavisni i slobodni. Jer nezavisnost nije ništa drugo nego sloboda. Šta ćemo mi drugo nego slobodu? Da mi možemo slobodno govoriti, hodati, upravljati svojim životima u dunjalučkom smislu, gospodar upravlja njima, ali u ovom nekom svakodnevnom smislu mi smo odgovorni da radimo određene stvari, da organiziramo svoju porodicu, da organiziramo svoj džemat, da organiziramo svoje društvo. Dakle, hoćemo li mi to raditi ili će nam to raditi neko drugi? S obzirom na to da godinu dana obavljam funkciju, ulogu direktora televizije Sarajevo, i malo sam više nekako involviran u sam rad medija i vidim kako više pratim, uvijek sam pratio, ali sad malo više. Ovdje se postavlja pitanje i važne uloge medija u afirmaciji naše nezavisnosti, suštinske nezavisnosti, koja, moram priznati, nije na onoj razini koja bi trebala biti. Oni mediji koje smo mi osnovali ili privatno ili ih osnovala država, plašim se da ne ispunjavaju onu svoju misiju koju bi morali imati, a s druge strane svaki dan nam osviću neki mediji u Bosni i Hercegovini sa nekim vlasnicima, ne zna se ni ko su, sa puno novca i tako dalje, koji onda kreiraju javno mnjenje i pokušavaju nas i dalje držati zbunjenim, neurednim, nesređenih odnosa i tako dalje. Zato mislim da je ova borba medijska važna. Ima tu još snage, ima tu još kvaliteta, ali uz Božju pomoć se nadam da ćemo određene stvari uspjeti. Mediji moraju govoriti istinu, moraju stvar nazivati pravim imenima. Sve drugo osim istine je laž. Nema ništa između. Dakle, ne postoji, kaže neko imaju 3 istine, nemaju 3 istine, samo jedna ima. Dakle, sve drugo je neistina. I mi moramo insistirati na toj istini, vraćajući se na naše vrijednosti. Ja ću za kraj, eto, ukoliko bude pitanja, nadam se da sam odgovorio ovom današnjem zadatku, nadam se da nije bilo nezanimljivo, ali dozvolite mi da tuđim riječima završim dakle ne svojim, to su naše riječi, ali nisu moje lično, koje govore zapravo o uzrocima ovog stanja u kojem se mi nalazimo, odnosno stanja naše društvene svijesti o bošnjaštvu, o državi i o našoj ulozi u stvari u savremenom društvu. Kaže ovako tekst, ja ću samo jedan kratki dio, dakle nije dugo. Ja nisam bolju dijagnozu odavno, kraću, jasniju pročitao. 100 godina od strane velikosrpske okupatorske vlasti Bošnjaci su učeni i obučavani da isključivo jedan drugome lome vrat.
Potkazivanje, osporavanje, ismijavanje, omalovažavanje, ogovaranje, podmetanje, saplitanje, zavist i zloba, ali samo prema pripadnicima svoga naroda, bili su uslov njihove podobnosti. Na takav način se u prošlim vremenima dolazilo do mrvice vlasti, veće plate i boljeg namještenja. Ove grozne osobine su ostavile svoj ružan trag. Mnogim Bošnjacima kao da su ukucane u genetski kod. Inficiranost tim podaničkim virusom je osnovni razlog što Bošnjaci u ogromnoj većini i danas ne cijene jedni druge bez obzira na znanje, sposobnost, rezultate rada ili povjerenu funkciju. Ne poštovati vlastite autoritete je velika opasnost jer narod koji neće svoje pristaje da uvažava tuđe. Gracos neće pasti. Nikada. Nikada. Nikada četnici vjeruju ko ludi. Nema on šta ovdje, nisu nima.